Sebelum Aisyah start video ni, Aisyah nak bagi tahu siap-siap. Today is the last day untuk Michael Kors punya sale kat US tau. Today is October 1st. Lepas ni Michael Kors dah tak buat bulk discount, so we won't be getting this bag untuk harga bawah 400 lagi dah. So lepas ni akan mahal. Aisyah beritahu siap-siap. So sementara Aisyah ada stok tu, silalah beli. So this is Michael Kors Dome Crossbody in signature brown. I do have more colours, tapi dalam video ni tunjuk signature brown lah. Material digunakan adalah coated canvas, which is PVC, tahan lasak. Ada Pinmon logo dekat sini. Aisyah suka gila. Base dia pakai Saffiano leather. Tahan lasak, senang nak bersihkan. Ni belakang dia. Untuk crossbody strap dia adjustable, tapi tak boleh detach campuran chain and leather. And the best part is dia punya crossbody pun pakai Saffiano leather as well. Ni zipper dia, sebab ramai nak tengok zipper, so dia zipper pakai Ideal for this one. Biasanya kalau Michael Kors ni dia pakai either YKK ataupun Ideal lah. So most of the time pakai Ideal. Dia bentuk dome macam ni. Belah dalam dia quite spacious, ada multi-function pocket. Aisyah akan try masukkan long wallet. Sebenarnya boleh lah masuk long wallet. So this is the regular size long wallet from Michael Kors. Phone Pro Max. Power bank. Still banyak lagi ruang kalau nak masukkan pasport, nak masukkan makeup sikit macam tu kan. Okay, now Belle akan letakkan gambar bila pakai sebagai crossbody. Untuk strap dia tak boleh nak pendekkan jadi macam shoulder. Memang cantik, just nice untuk crossbody sajalah. Harga sekarang ya, kalau you guys tengok video yang lambat tak tahulah kan. Harga untuk sekarang as of right now RM350 sebelum voucher. Anda jangan risau. Kalau beli dengan US Love Shop, semuanya 100% original ataupun money back guaranteed. Untuk cara pembelian, boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any further question, boleh juga komen down below. Dan jangan lupa tekan button follow.